Mu myaka 10 ishize ifaranga ry'u Rwanda ryakoze amateka yo kubererekera idolari rya Amerika kubera ko imibare igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2011 kugeza uyu munsi iri faranga rimaze gutakaza agaciro ku kigero cya 40%, ndetse imibare y'amezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2021 irashimangira ko ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro ku kigero cya 1.51%. Iyi ngingo inakomeje guhangayikisha abareberera ubukungu bw'igihugu ahirengeye. Banki nkuru y'igihugu ivuga ko bikomoka ku cyo kiri mu bucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga. Governor John Rwangombwa ni uyobora Benel. We still have an import bill that is much bigger than our export earnings. Turacyafite ikiguzi cy'ibyo dutumiza hanze kirenze ibyo twohereza. Iyi niyo mpamvu birangira ifaranga ryacu ritakaje agaciro. Ariko nk'uko nabivuze, ntabwo iki kibazo kiragera ku rwego rukomeye kubera ko impuzandengo yerekana ko ifaranga ry'u Rwanda ritakaza agaciro ku kigero kiri hagati ya 5 na 5.5% buri mwaka. Ndatekereza rero ko biri ku kigero gisanzwe kugeza ubwo tuzabasha gukora ibintu bihagije byo kohereza mu mahanga, ndetse umutungo wacu kamere udufasha kongera amafaranga dukura mu mahanga. Ndizera rero ko ikigero biriho uyu munsi kitabuze ifaranga ryacu guhangana ku isoko. Ikindi kandi dufite n'ubwizigamire buhagije bwadufasha guhangana nabyo. Competitiveness, so we're sitting on comfortable reserves, official reserves, so we can be able to deal with any shock if there is. Iri takaza agaciro ry'ifaranga ry'u Rwanda ribisikana n'itumbagira ry'ibiciro ku masoko, cyane ko imibare igaragaza ko ibiciro ku isoko 2021 ngo izarangira rihagaze kuri 0.7%, ariko 2022 ibiciro ku isoko bizagera ku kigero cya 5.6%. John Rwangombwa wavuga ko ingingo idafitanye isano na rito no gutakaza ububasha kw'ifaranga ry'u Rwanda ku isoko. Inflation doesn't directly link with the value or depreciation of the rand. Ntabwo izamuka ry'ibiciro buri gihe rihura no gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Rwanda. Ndatekereza ko bishoboka no kuva hanze. Ntabwo bivuze ko nimba ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigero cya 5% bihita bisobanura ko n'ibiciro ku isoko bizamuka kuri icyo kigero, ahubwo biterwa n'imiterere y'ifaranga ry'ibihugu dukorana mu bucuruzi. Hari igihe ifaranga ryabo ritakaza agaciro bigatuma barangura bibahenze, abizana hano mu gihugu bigatuma bihenda bitewe nuko ifaranga ryabo rihenze ugereranije n'iryo Rwanda. Ariko rero ibyo nabyo biri ku rwego rusanzwe. Kuri iyi ngingo abahanga mu bukungu bo bagaragaza ko izi ngingo zihura neza. Dr. Fideli Mutemberezi, umwarimu wigisha ubukungu muri kaminuza akaba n'impuguke muri urwo rwego, yifashishije urugero yatubwiye isano bifitanye ndetse n'ingaruka bigira kuri rubanda. Zigira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo icyo gipimo cyahindutse kandi kigahinduka ifaranga ry'u Rwanda ry'idepresiye ryataye agaciro, yashatse yagoroga bibiri uzayigurisha bitatu, nuvuga ngo ituma ibiciro bizamuka. Niyo nayo bosobanura ubona ibintu byose byazamutse muri iki gihe. Abahanga bagaragaza ko igisubizo ari uko hashyirwa imbaraga mu iterambere rya politiki iteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Ibi ngo nabyo bishobora kugabanya iby'u Rwanda rutumiza mu mahanga, ariko nanone ngo ibi nabyo byasaba igihe kitari gito.